سلام تخطات نايت channel كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر تمنيت نايوم لومون كم وتر قداسن وانا ونتحستو حزنا لكم تسينا لنا كسام مودتا نايز مدام سانا كتصونحو بخبر نقدم اب كبيت زخوني كنتات كلو زقبر زولو فيديو بزي خي وسدنا بتزولو حبريتا خنجمر كم فتلينا what's going on بزي غيرناس كنجمر. Iranians are being encouraged to capture the missing American officer alive. God willing, we'll find him, they say. And with high cash rewards if they manage, the race is on. More than 24 hours after the jet came down, the mission to find the American continues in Khuzestan province in the southwest of the country, bordering Iraq and the Persian Gulf. For the US, they say it's a search and rescue in this area. For Iran, it's a hunt here in the neighboring province. Friday afternoon, مجمع حدا نا أمريكا بايلوت كابتن F-15 حمشت زبهلا نفرتي نفرت حريمة مسودة غد زقات أما كنتات نبزحات زاري وزنبرة قدايو سلزي نابيق انتهي كون خلزي تبايلوت وكا ترخي بنيرو تمسو زنبرة ايرمان زبلوتي زتوكسنا تميسايلات مست بايلوت كوينو مالتي تخالاي ابتدحريت نايتا نفاريد كوينو زخيد نسو يتأفي نيرو نزين مدلاي دما بزح عقداسي قدمي زقبر نيرو بوغن إيران نزي سبزي كم مروخ محاز أزي عقداسي نيرو نامريكا دما بفلاي دما ندونالد ترامب من محضراناتون إزو قدايزي كامتن العلي عقداسي نيرو. نعم إذا سبزي ترخيبو خمزة ليزن القرزولو جن اتمر كابو نتكوينات بخاميك غيرو يخل كالرينا. It's going to be very interesting. سلامتاي let's listen to the breaking news تلهج. Special report. I'm Carissa Lawson in New York. We have breaking news out of the Middle East, where CBS News has learned that the second American crew member from the downed F-15E in Iran was rescued by special forces Sunday morning local time, according to multiple U.S. officials. The second crew member, a weapons systems officer, was one of two people on board. Both airmen ejected. U.S. officials said the pilot of that aircraft was rescued Friday, a short time after Iranian forces downed the aircraft over western Iran. That pilot's condition has not yet. كم تري وزلهم دارجا بخلون عبي زينا يقين زلوا. Announcing that the second missing American crew member whose fighter jet was shot down over Iran has been successfully rescued by U.S. forces. President Trump posting on his Truth Social account not long ago here, writing in part, "We got him, my fellow." كم تري وزلهم تي تفيو زنبرة تزدل زنبرة كردم زكاير زنبرة كال أي كابتن فاريت زوارة مالتيو. جانت الله غير زورده أمريكا رخيبة أتحيناتو كم زلا يزن قرزلو الزي متحان نايزي حركابتي أزي أقداسيو ني من محضرانا دونالد ترامب مخنياتو نتعود كينات to some extent ونك أيروا كم زلا يزن قرزلو دونالد ترامب لما أكبيت غنى وطريات ينيرو مخنياتو بحسوت ناتون بمدرقار ناتون نتهزبي مين وصنحو حدا قام صوردهم نابي كم زبليت أفي ونيرو لازم الزمر كابو نشتي تسفاهي بولو نشتي يزبلكم زلو because it doesn't change much درونة تعود كوينات تغيريو كابزي زانا فاريت زي مستهرمتن دحريا نعوك تحني لهم مسكدو ما حدا حمشت شدشت نفرتكالوت مستهرمان تعود كوينات بأبيت بومبرز يوم كنت كسو فتينام زلو إجي كاب أمريكا تبقيسن معتنا دادنا بلاتن عبيتي بيتو بومبرز بحالا عبيت بانجيرو يتواقو زلو سلمتاي نتنكالو كهرمون غوليم إيراني لو سلازي تياتن كابلع لي سلز دربيها كر كباي كلانين كابزبل سلازي سمبادة فتيري already أتي ندتنا أمريكا كل عيرنا إيران مسعوتنا ناخوينيو we are نتاي كل عير بملو تقطاسي الرينة زبهال زنبر زربا تقبلنات كم زي بلون أبايتا دما كم زي سر عندي مالو لازم so already دونالد ترامب معهم تريود لهم بحكي كم استحقوا سينا نرزلنا تحقوسنا تقول نبي قلتوا كم ترجم كريكم درو بزح سيناريو تاتيو بلاند كون كني زلو نازو كنتات زد ما بقللو ولا ون لازم تعمد تكون قليل نجار كله كم زي كل دونالد ترامب علاماتاتون تاي كون كم زغل كنريهم في التنينا نياتو بزح نجارات زوات نرزلنا سو دايز بالزلفزي التاريخ تستفلي فلو يزخونه سرعيتها كايدنا بحرقة زنبر السب كانوا وصل بمخالنا سرايت أمريكا
تاريخ صريح يبلالو بعد غازة تخايم مواطر كاوسل زوصانه الكاب زراب okay whatever history for one of our incredible crew members Conrail comes in about Sabigalis. I'm thrilled to let you know now safe and sound بسلام بتعنو ترخيب خمسلهم. This brave warrior was behind enemy lines in the treacherous mountains of Iran, being hunted down by enemies who were getting closer and closer by the hour, but was never truly alone because his commander-in-chief, Secretary of War, chair of the joint blah blah, and fellow war fighters were monitoring his location 24 hours a day, and diligently planning for his rescue at my direction. The US military sent dozens of aircrafts armed with the most lethal weapons in the world to retrieve him. تايزبل زلو ምናልባት ካብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ከባቢ 10 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት ሕልፍ ኢልካ እንትኸይድካ ከበድቲ ቦምበር ሰዲዶም ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስዱ ነይሮም ምናልባት ሽፋን ናቱ ንዑ ንምድሓን ምዃኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ሕጂ ገምጋም ንወስድ ኣለና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣፋዓፂ ከም ዝነበረን ኣበይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝነበሮ ንኸውፅኡ ወይ ከቢድዎም ነይሩ ከውፅዎ ዝፈተንዎ መዓት ደፈርቲ እውን ስለተሃረመኦም ኣቕሎም ፀይብዎም ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ነይሩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ስዒሮም ኣውፅኦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ this is ነቲ ድሒኑ ዘሎ ሰብ ዓብ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እውን እዩ ምክንያቱ ነቲ ዓውደ ኩናት ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ነይሩ and he is safe now እቲ ዝቕፅል ድማ ናበይ ገፁ ክቕፅል ክኸውን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብሕጂና ክንሪኦ ማለት እዩ this is going to be very very interesting as we move ኣበይ ከም ዝነበረ أريناكم سنهنا تكوينات تثبت وديقولوا ذنبرة أبتي كبابي ناب إيراق زبل دوبات ويوناب بحري كاب كويت رحوق عبزي كون بوتا وني نيرو نسور يقولوا ذنبرة مالتي سلزي سلترغبة أمريكاويان أقداسي كوين اللو نيران ون أقداسي مال نيران ون already نعوبك تودق مخالان تنافريتنا كم زحدقا كتتو مخالان أقداس شنيرنا تكوينات already الدرجات بتصحوا زلونا تكوينات. That was shot down. That pilot ejected and was rescued, and he is safe. But from the moment this F-15 was shot down, it was a race. So combat search and rescue assets were launched, and they were able to recover. كم تري وزلهم already كورت كله مسارح اللويو GPS signal اللويو صبغ زخنا حبريت اللويو أبي كم زلوا location ناتو exactly ولا أنت ديفلتوا أبي كباب كله كم زخل يجمجمني رميم سلزي تقلال لحبريتها زي وهب زنبرد ما كابتن ساتم زبوز زلوا حبريتها من تاع إيران فليتا بوجرا خيط كلا خلومي سلزي كبيت زخنا سرحت كم زخنا فلوتيو يا تي كبابي زنبرلو دما كباب كويت مخانون نتي الردات حجازي نيرو مخنياتو كويت العراق او تاع بزعبي سلازلهم كابت بوتات خيدوم اما اكل ايران دزخو نيرو كبيد مخان نيرو يقداس the damage is already done مخنياتو تي كونتات بوغن ايراناويان كغلص كلو كما يمثل اسك خنري. The news suggests that coming out of the U.S., several sources the U.S. media has been quoting about the down of a U.S. fighter jet shot down by Iran, and the whereabouts, according to the U.S., is not known about the pilot. Now, your take on that? Thank you. Yes, the Iranians have been doing this for some time now. This is the second F-35 that Iran has been able to shoot down. When Americans were selling these planes to allies, they were advertising that it's not possible to shoot down F-35s. It is possible. Iran is doing it. The pilot is somewhere. Iranian military is looking for the pilot. I think the U.S. is trying to get the pilot as well. We have to wait and see which army would get to the pilot first. But this is an achievement for Iran. This is indigenous technology. Iran has been under sanctions for 47 years. So for Iran to be able to shoot down F-35s, that's a real boost for morality and effectiveness. ناي بروفيسور إيراناوي بزعبات كوينات زارب زلو نفاريت ودي غانيرا وبرقت زود قوات تكنولوجيونا إيرانيو إيران نربعان شو عتن عمتا بتحت قدا غلا زمع بلتو أصواريو زي تعريم زلو نفاريت F-35 المخانيم بو بإيران دزاربو كلتا F-35 هاري ممكم زلو يم دزاربو إيران
نزي بأمريكا درجة بفصم رادار كرزيكل كم لما كهرم زيكل ويزخون يكون لا كهرمان زيكل أنا فرتنا طبعا قاليو أكسب 100 مليون كالدما لعليو واقعتنا تخفله دشيت أزلوا أنا فرتي إيران تحرمن مهلاوا كنا منتاي حيال زخونة تكنولوجي ناي وتهدراو تكنولوجي أما عبيلا خمسة لا إيران ترايو كنا جرزغل سلازي تكوينات نتي أمريكا قبل التنتان خطرقاقز إيران دما حنت زربا أبزلا gonna show you this ذا زربا زيان أزياز قرمت زربا نيرا let me show you that one أبزيان تهلا مسيلكم هذا إيران منستر ودات وزعي زبلاء إلهم دوز وياز كسم عوازيا Arachi, he's basically the equivalent to Marco Rubio, okay? And this is what he says about the bridges. He says bridges can be rebuilt, but the opportunity to discipline America will not be repeated. This is why when you fight a civilization, you're going to get taught. انتهي سكيلي والله منستر قدات وزعينا إيرانيو أباس أجراتش دي أرجعتش حركة باتني أشمو حركة بتم بزوان زي ببزح ذا سب ني كنتاتنا إيران قال زلوا بزح جزيابتي ميديا تات مسجد زارب زلوا منستر قدات وزعينا إيراني تايلوس كتصحيفو بينتون تسيركم بينتوتات داقيمنا كن هانس أنا خلينا يلو جن أتعدل نزي فنت أزياء كم دليتي كجبري أب علم زخلني لنا نابلنا علم بس بيتو زنبرة أمريكا سنة سرعة كتتحز مخالجن أب تاريخ كده جم زي كل عدليو بلا. This is very important. بينتو ولا كال تحت أرض أفريقيا دقيم كك تحنسو تغليها. أمريكا ذا أكل سنة سرعة كتتحز مخالجن كده جم زخل عدل هيكون لازم نزع عدل لازم تترقيبه كنت كملوا ترايزا لنا يزول زول ده مالتي. لما جمرة بتاريخ أمريكا أبزن زحلفة 8 عمد مجمرة ديسيبلين زت زهاجر رقيبالا انتهي مالتي زي ديسيبلين أمريكا هري ما دي تتحزاز اللي انتهي الكار نو وشمت حرموز أمريكا أزياء قداسي مخنياتو بمولن تنقال في ستيتس مسمرنا ينقدنا علم 10% نقدنا علم زنك ساقصل مسمر أمريكا دولاراتان ولا ويون سوبر باور كوي نازل نت هاي سيس بعد نقدنا علم كتوحو سلة تغلي لذي ندحر نعوزي ترقاقس كوينا اتي ناي سوبر باور عقمناتا بومت أنيو زدرات سلذي أمريكا أب تاريخ مجمريا دليتاتا تكبرن نخيت تكبر لعلو كل دماغ حدا أقداسي متننا ينقدنا علمنا كابكو تتراوت أي كوينو زقبرت تقبرت دماغ كنت كفتهم زي تخيل كابولي لعلما نبزحات زخونا هقرات عرب عبزي كريكم تناكو if you look into this حان تسألني يا رب كالك زي كم تسألكم كفتني أبدأ chart نيرا تاريخ مغينكم if I have to show you this زي chart زي تريوه زلهم أبزن كباب زلوا هقرات ببزحي زلواتن أب سعودية ديو أب بحرين ديو أب قطر ديو أب إمارات ديو أب كويت ديو أب إيراق ديو أب سعودية ديو زنبرة بيزاتنا أمريكا بمولو كابتي نتزنبرة عقمي كم زدرات كيرات طلع سلازي تي إيران كيرات تزلا سرح كساب حجي بغالي الكالات كتقول تدخل نجار أيقونن إيو وتي ملختنا زي so this is very very interesting already and تاريخه في تعميون. It was absolutely. The search and rescue efforts underway since the moment this F-15 went down with its two-person crew. As you know, they rescued the first pilot early on. But I was told on Friday that they had received a communication from the second pilot Friday evening and had spent a good, more than 24 hours attempting to locate him and then get him out of the country safely. And that's what the president has just announced. We were also told that he had been injured, and that, of course, added to the concern, the urgency to get him out of the country safely. سلازي انتهي نيرت حبريتا communication كابو تي سب حبريتا هيبوم كم زنبرن جن توديو سلازنبرة تاريمو سلازنبرة نعون موتا كاب عرب مشيت كسب سنبت مالتيو نسونا تحبي صلاين خير رغبه ويون عبيد ايران كي نغي ودق تباهيلو تحبيو نساتم دما نعون خوصو كل عينت عري قبر خمس نبرون نعو كوصو اب كاله حدغان كياتو ابي فرهي نيروم سلازي ازول نفسو زخاله تاريخاو فصامي يو زبحال زلو ناي بحقي اقداسي تاريخاو فصامينا نرزلنا نقتل
መቸም እቲ ጉዳይ በብዙሕ መንገዲ ክትሪዮን በብዙሕ መንገዲ ክትንትኖን ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካውያን ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዎ እስከራዩ Massachusetts Congressman Seth Moulton. He serves on the House Armed Services Committee and is a former Marine Corps officer in Iraq. Congressman, welcome to you. So, as you're well aware, Iran has for decades used hostage-taking as a tactic against its adversaries. What are the concerns Iran could use the missing airman to gain leverage over the U.S., and how far will the Trump administration go to rescue him? ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ነይሮም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝፍራሕ ዝነበረ ኢራን ነዚ ሰብ ዝንድሕሪ ሒዛቶ ነቲ ትገብሮ ዘላ ታክቲክ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ኣመና ክጠቕማ ስለ ዝኽእል ኢራን ድማ ነዚ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ከይተሓዝ ኩሉ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ብዓብዩ ግን እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ካራክተር ናቱ ስምዕዎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስማን ክዛረበሉ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ውርደተኛ ፕሬዚደንት ከም ዘለዎም ንባዕሎም ክገልፅዎ ከሎ Well, it's not only concerning that they have a history of doing this, Alex. It's concerning that we have a Secretary of Defense who likes to mock the law of war. A secretary that I know active duty Marines call the Secretary of War Crimes because Ranger Pete just likes to perpetrate war crimes. And so now we're relying on Iran to follow the laws of war. እንታይ ስከይብላ ኣሎ እቲ ዘገርም የስ ወታደር ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኣሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ ግን ሚኒስትር ምክልኻል ናትና ምሕረት ዘይብሉ ድሌትኩም ጨፍጭፉ ምሕረት ኣይንህብን ኢና ዕንወትን ስቃይን ጥራይና ከነውርድ ኩሉ ዓይነት ክንድምስሶይና እናበለ ድፍክር ንግሆም ምሸትን ሚኒስትር ምክልኻል ስለ ዘለና እዚ ቃላት እዚ ኦልሬዲ ወር ክራይምስ ንክፍፅም ድልውነት ከም ዘለዎን ብተግባር ድማ ይፍፅም ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናትና ዝወደቐ ወታደር ከጋጥም ዝኽእል ዕንወት በዓልና ኣፍ ደገ ከፊትናሉ በዓልና ድማ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ነጊርናዮም ፀኒሕና ከምዚኦም ዓይነት ዘይሓላፍነታውያን መራሕቲ እንተለውካ ኮይኖም ነቶም ሰራዊት ናትካ ግንባራት ንዘለዉ ዓበ ሓደጋ እዮም ዝፈጥሩሎም እወ ክትድብድብ ከለካ ነገር ክሰልጠካ ኸልዩ ተጋጊኻ ናትካ ወታደር ኣብ ሓደጋ ክወርድ ከሎ ከጋጥመካ ዝኽእል ኩነታት ግን መን ግምት ይገብረሉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ውርደተኛ ዝኾነ ስርዓት ወላ እውን እቲ ትራምፕ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ንዝተማረኹሲ ዝተማረኸ ወታደር ኣይፈቱን እየ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ እዩ We're relying on Iran to not commit war crimes against this downed pilot if he or she is found by the Iranian people or the Iranian regime. And that's a dangerous place to be in. And of course, all of this is happening under the backdrop of a president of the United States who once mocked servicemen who get captured, who said of John McCain, I don't like veterans who got captured. That's the only reason he's a war hero. I like the ones that don't get captured. I wonder how the family of that pilot is feeling right now, knowing that that's the attitude of our commander-in-chief. እንታይ ይብል ኣሎ ካልእ ድማ እዚ ትሪእዎ ደሎም ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ጅግና ናይ ኩናት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኩናት ዝተታሓዘ ጆን መኬይን ዝበሃል ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ነይሩ መወዳድርቱ እዩ ዋላ ገለ ነይሩ ንዑ መስለኒ ኣነ ኣብ ኩናት ከይዱ ተዋጊኡ ጅግንነት ዝፍፅም እምበር ዝማረኽ ሰብ ኣይፈቱን እየ የተማረኸ ክምለስ ኣለዎ እናበለ ብብድዕ ተዛሪቦ ነይሩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ካብ ኩናት ሓቢኡ ዝተረፈ ምዃኑ እዩ ንበዓል እሱ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ስለዚ ተመላሓሱ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ክብረት ዝበሃል የብሉ ንማንም ሰብ ክዝንጥል ፀገም ዘይብሉ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ናሓትሕዶም ድማ ይባልዑ ኣለዉ ኤኒዌይ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ድማ ዝገደደ ፀገም እንዲ ዘለዎም ሶም ሕጂ ካልእ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ እቲ ዘለዎም ፀገም መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ዝቕፅል ፀገም እዩ ዘለዎም ኣብዚ ስምዑ Hegseth fired the U.S. Army Chief of Staff, General Randy George, and 2 other top Army generals on Thursday. Dismissals that come as the U.S. appears poised to intensify strikes, and the Pentagon is weighing a potential ground invasion in Iran. In a post, Chief Pentagon spokesman Sean Parnell framed General George's firing as a retirement, effective immediately. A U.S. official told CNN that senior Army leadership had been caught off guard. Quote, it doesn't feel like a very thought-out decision, unquote. Now, I have been personally covering General Randy George's career for about 15 years. I wrote a book in 2012 about the ill-fated combat outpost Keating, which had been, in 2006, placed in a dangerous position in Afghanistan. Then Colonel Randy George. ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዋን እዚ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ መቃቂሉ ዘሎ ወይ እውን ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ናይዚኦም ብብዝሒ ዝስጎጉ ዘለዉ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ትጉዶም ስለምንታይ እዩ ከም ዘጋጥም ዘሎ ካልኣይ ድማ መን እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ብብዝሒ ጀነራላት ኣብ ሓደ ግዜ ክስጎጉ ዝምረፁ ዝውሰን ዘሎ እናተባህለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣገራሚ ፍፃሜ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ብብዝሒ ጀነራላት ኣብ ትሕቲ ዝመርሕነት ፒት ሄግስ ዝበሃል ብብዝሒ ጀነራላት ይሰጉ ከም ዘለዎን
ሓደ ካብቶም ተሰጉጉ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሓለቃ ስታፍ ናይቲ ሰራዊት ዝነበረ እዚ ራንዲ ጆርጅ ዝብልዎ ብሪፐብሊካን ይኹን ዴሞክራት ኣብ ሪስፔክት ዝነበሮን ኣገዳሲ መራሒ ከም ዝነበረን ኩላቶም ኣብ ሓደ ግዜ ይስጎጉ ምህላዎም ድማ ምናልባት ኣገዳሲ ትእዛዝ ተዋሂቡ እምቢ ናይ ምባል ክእለት ገለገለ ካብቲ ዝጥርጠር ዘሎ ድማ ናብ ባይታ ዝኣቱ ሰራዊት ወይ እውን ኩናት ናይ መሬት ክግበር ኣቡ እምቢ ምባል ክህሉ ከም ዝኽእልን እምቢ ስለ ዝተባሃለ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብግምጣሉ ዓሌታውነት ድማ ዓብ ተራ ከም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዓሌታውነት ወላ እኳ እቶም ዝተሰጎጉ ጀነራላት ተፈላለየ ሕብሪ ወላ እውን ደቂ ኣንስትዮ እንተለዎም ብምሉእ እቲ ላዕለዋይ መርሕነት ፀዓዱ ጥራይ ክኾኑ ኣለዎም ተባሂሉ ተወሲኑ ከም ዘሎን እቲ ምልክት ናቱ ድማ ኣብዚ እውን ክትርእይዎ ኢኹም ጀስት ኣሜሪካ ከመይ ዝበለ ሓሸውያ ኣትያ ከም ዘላ ክትርእዩ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕን እዚ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ምሕደራን ንኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ መቃቃሊ ፖለቲካ የምፅኣላ ከም ዘሎን ሓደ ኢምፓየር ወይ ከዓ ንግስነት ክወድቕ ከሎ ምልክታት ናቱ ከምዚ እዩ they really have a lot of self-inflicted pain ይብልዎ ባዕላቶም ዝፈጥርዎ ዘሎ ፀገም ይትቐንዲ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ኢራን ወይ እውን ቻይና ወይ ራሽያ ኣይኮነን ፀገም ኮይኖም ዘሎ ፀገሞም ባዕሎም እዮም ኮይኖም ዘሎ ስለዚ this is going to be ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ መድረኽ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዝበሃል ዘሎ ንሱ እዩ and ከምቲ ንሪኦ ዘለና ነዞም ዓበይቲ መራሕቲ ክሰጉግ ምኽኣል እቲ ምኽንያት ድማ ንፁር ዘይምዃን እንታይ ይከውን ዝኽእል ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ይመላለስ ኣሎ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ነቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ዴሞክራሲን ሪፐብሊካን ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዘሎ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መጋበርያ ናይ እስራኤል ኮይኑ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ሪል ኣሜሪካውያን ንረብሓ ኣሜሪካ ደው ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ ንእስራኤል ጥራይ ከነገልግል ኢና ዘይብሉ ካብቲ ካብ ኩሉ ዓይነት ስልጣናት ንምግላፎም ድሕር ክብል ከም ዘይኮነ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ ኢዶም ሂቦም ኣለዎ This situation is really, really difficult to hold of his mind. His dismissal, along with that of Chief of Chaplains Major General William Green Jr. and Commander of Army Transformation and Training Command General David Hodney, are just the latest in a string of abrupt firings that Hegseth has carried out inside the Pentagon since he took office. Hegseth has fired more than a dozen senior military officers over the last year. In fact, he's almost completely remade the Joint Chiefs of Staff. Just 2 officials remain from before President Trump took office. Marine Corps Commandant General Eric Smith and Chief of Space Operations General B. Chance Saltzman. Now, you might have noticed if you look at that photo, Hegseth's version of the Joint Chiefs, those are entirely white men, despite the fact that as of 2024, nearly 33% of active duty service members are of color and nearly 18% are women. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ተበፂሑ ከም ዘለዎን እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ስእሊ እዚ ድሮ ብሙላቶም ፀዓዱ ገይርዎም ዘሎ ከባቢ 32% ናይቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ 32 ድዩ ዋላ እንታይ ይብል ፀኒሐ ብዚ እንተሪኢኹሞ 32.5% ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፀለምትን ካልእ ሕብሪ ኣሜሪካን ፃዓዱ ኣሜሪካውያን ዘይኮኑ ማለት እዩ ሓደ ርብዕናቶም ካልኦት ሕብሪ ዘለዎም ካልኦት ህዝቢ እዮም ካልእ ዓሌት ዘለዎም እዮም ካብቶም ፃዓዱ ይኮኑን ካልእ ድማ ከባቢ 18% ድማ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ኣብቲ ሓላፍነት ክትርኢ ከለካ ግን ብዘይ ኩሉ እዚ ሰራዊት እዚ ሬፕሬዘንቴሽን የብሉን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሙሉእ ናይ ፃዓዱ ሃገር ዋይት ሱፕሪማሲ ዝኣምን ፀብለልትነት ናይ ፃዓዱ ዝኣምን መርሕነት መፅኡ ስለ ዘሎ ኩሉ ነገር ናብ ዝደለዮ ክገብሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ and this is very interesting ንባዕሉ ነብሱ ዝኻለ እዩ that's why ማርኮ ሩቢዮ ናይ ቀደም መግዛእቱ ንገብሮ ዝነበርና ክንቅፅል ኣለና ካልኦት ሃገራት ከይድና ኤውሮጳ ከይድኩም ከተስፋሕፍሑ ከለኹም ከምኡ ንምግባር ተሓባበሩና ናበላይ ኣብ በሊኻ ትብሎ ኣብ ሚኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ከይዱ ንክነስፋሕፍሕ ከም ቀደምና ናብ ኩሉ ዓለማት ንክንከይድ ንተሓባበር ዝብሉ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ቀደም ንክመልስዋ ንኣሜሪካ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንዑ ንምግባር ድማ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብፀዓዱ ጥራይ ክመሓደር ክኽእል ኣለዎ ፀዓዱ ጥራይ ኣብ ላዕሊ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ፕሬዚደንት ፃዕዳ ክኾን ኣሎ ኩሉ ሓላፍነት ድማ ፃዕዳ ክኾን ኣሎ ፀሊም ይኹን ኣስላማ ይኹን ካልእ ቦታ ክወሃበ የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ኢና ንርኢ ዘለና ግድላ ኩዳት እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ካልእ ዜጋ እዩ ዘለካ ስለዚ this is going to blow back ክብሉ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክመፆ ስለምንታይ እቲ ዳይቨርሲቲ እቲ ሕብረተሰብ ተቐይሩ ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ቀደም ብዙሕ ፃዓዱ ማጆሪቲ እዮም ነይሮም ከምኡ ክትገብር ሎሚ ፃዓዱ ቀስ እናበሉ ናብ ማይኖሪቲ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ እቲ በዓል ኢሎን ማስክ ዝደልይዎ ዘለዉ እዩ ፃዓዱ ኣብ ፀብለልትነት ክመፅሎም ንላዕሊ ገፆም ክመፅሎም ዝብል ናይ ዓሌታውነት ኣይንቕበልና እዮም ዝብሉ ቀዳሞት ዓሌታውያን ንሶም እዮም
ስለዚህ ኣብ ካልእ ዓለም ዓሌታውነት ከም ዘሎ ንሶም ከም ዘይብሎም ይዛረብና ቀንዲ ዓሌታውነት ኣባቢ ዘሎ ሕጂ ኣነ ኣሜሪካውያን ነቲ ላዕለዋይ ስልጣናቶም ፃዓዱ ጥራይ ገይሮሞ ዓዶም ከም ድሌቶም we're just commenting ኣብቲ ንሶም ዝብልዎ ኣብ ናይ ካልእ ክኾን ከሎ ዝተፈላለየ ርእይቶ ስለ ዝህቡ እዩ እምበር ኣብ ዓዶም ድሌቶም ወላ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ህበይ ጥራይ እንተመልዮም እውን ዓዶም እዩ ብኣነ ኣሜሪካዊ ስለ ዘይኮንኩ ኣሜሪካ ስለ ዘየለኹ whatever ኣሜሪካ ብዓዳ ትገብሮ ቅቡል ኢና ግን ኣሜሪካውያን እዮም ድማ ኮምፕሌን ዝገብሩ ዘሎ በቲ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ንዘሎ ፀገማት እናገደደ ይበፅሕ ምህላውን ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ነዚ ፒት ሄግስ ዝበሃል ከቢድ ዝኾነ ነቐፌታ ይመፆ ከም ዘሎን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ምምቕቓል ፈጢርዎ ከም ዘሎን ሃይማኖታዊ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎ ንኣብነት ኣብዚ እውን ከሪአኩም እየ ብሰንኪ ሃይማኖት ዝፈጥሮ ዘሎ ድራማ ፋሲካ እውን ስለ ዝኾነ ብናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ፀወታታት ናይ ሃይማኖት ይፈጥሩ ከም ዘሎ ኣብቲ ፔንታጎን እውን ክትፈልጡ ራዩ Good Friday, the White House is trying to hide some public video of Trump's Easter address, including this particularly notable incident when Trump's extremist spiritual advisor, Paula White, spoke about the president in nothing less than messianic terms. Mr. President, no one has paid the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፒት ሄገስ ዝበሃል ሓደ ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ ዘይብሉ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ነዚ ሃይማኖት ናይ ብሓቂ መሕቢእ ተጠቂሙሉ ዘሎ ክገርመኩም እቲ መሕቢእ ሃይማኖት ተጠቂሙሉ ከም ዘሎ እዛ ፖል ዋይት ዝበሃል ሓንቲ ዳርጋ ልእኽቲ ናይ ሳጥናኤል እዮም ዝብልዋ ዘለው ክሳዕ ክንደይ ማኒፕሌት ትገብሮ ከም ዘላ ነቲ ፕሬዚደንት እዮም ዝብሉ ዘለው ካብኡ ወፃኢ ግን እንታይ ይካየድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚያ ስምዕዎም እቲ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ሲ እንታይ ኢሎም ነይሮም ጥቕስታት ናይ ቅዱስ መጽሓፍ እናገበሩ on this solemn day we reflect on the ultimate sacrifice our savior made for the humanity in times trusting God's plan ንኢራን እናተደብደቡ ከለዉ ሲ ተልእኮ ናይ ኣምላኽ ይፍፅሙ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዋእታ እምበር ደቁርቢ ይርድኦም እዩ ኣብዘይ ዓድኻ ከየድካ ህዝብን ሆስፒታላትን ትሕቲ ቅርፂ እናደብደብካ ከለኻ ኣምላኽ ከምኡ ይዝዘና ኣሎ ሓርካ እንታይ ስከይብሉ ኣብዚ There's this very interesting topic. These highly unusual Christian prayer services at the Pentagon, arguably the seat of American power, and has used the language of holy war as he calls for ruthless violence on Iranians. Let every round find its mark against the enemies of righteousness and our great nation. Give them wisdom in every decision, endurance for the trial ahead, እንታይ ስከይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኣብ ፔንታጎን ዝበሃል መጀመርያ ነቶም ካቶሊክ ዝኾኑ እምነት ዝኾነ ይኹን ሰርቪስ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ኣፍቂድ ከልኪልዎም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ኣሜሪካን ካቶሊክ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ከስማዓኩም እየ ኣብዚ በዕሎም እዮም ከም ዝብሉ ቀፂሉ ድማ እቲ ጥቕስታት ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብዚያ ነይራት ንድሓን እዚ ቅድሚ ሕጂ ርአኩም ስለ ዝነበርኩ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ጥቕስታት ብምሉእ ካብ ብሉይ ኪዳን እዩ ዝጥቀም ደይመደይ ኢሎም እዮም ድማ ንኩናትን ንጥፍኣት ንክትገብርን ዝሕግዝ ጥቕስታት ጥራዮም ጥቀሙ ዘለው ክርስቶስ ኣብዚያ ድሓን በዓል ስለ ዝኾነ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን መልሲ ሂባቶም ኣላ እቲ ጳጳስ ናይ ካቶሊክ ዘሎ ናይ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣሜሪካዊ መበቀሉ ስለዚ ኣሜሪካዊ ጳጳስ ብምዃኑ ጥራይ ንኣሜሪካውያን ክምልሰሎም ዝቐለለ እዩ ናይ ካልእ ሃገር ተዝኸውን ክፀርፍዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣሜሪካዊ እሱ ዜግነቱ ስለዚ ስምዕዎም ክሳዕ ክንደይ እቲ ኮንትሮቨርሳ በይበፅሕ ከም ዘሎ ሃይማኖት ቅዱስ ኩናት እዮም ዝብልዎ ዘለው ንኢራን ንደምሳስ ማለት እዩ This week, Pope Leo seemed to directly rebuke this administration's rhetoric. Brothers and sisters, this is our God. Jesus, King of Peace, who rejects war, whom no one can use to justify war. He does not listen to the prayers of those who wage war, but rejects them, saying, even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Brad Onishi. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ፖፕ ሊዮ እዩ ዝበሃል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኩናት ክትጥቀመሉ ኢልካ ቅዱስ መፅሓፍ ወይ ኩን ጸሎት ምግባር ኣምላኽ ኣይሰምዖን እዩ ኣምላኽ ናይ ምሕረት እዩ ብፍላይ ድማ ክርስቲያን ድሕሪ ኮንካ ካልኦት ሃይማኖታት ቅተሉ ዝብሎም ዘሎ ማለት ኣይኮንኩን ክርስትና ክርስቶስ ኩናት ኣይኮነን ስብኽ ነይሩ ክቐትልዎን ዝመፁ ንዓርቢ ስቕለትን ፋሲካን ኣብ ቅንያት ናቱ ኢና ዘለና ብናይ ፀዓዱ ተኮይኑ ድማ ፋሲካ ምድሪ ዶናልድ ትራምፕ
دونالد ترامب ناي هيمانوت ناي املاخن كم زي يكون حجي تقصد حجي تكبارات نتكريكم اسا بزي كانين امبرا ناي املاخ صبا يكون نسبكا كفرد مسالي بلين يقرتا مفراد ناي املاخ غدايو ግን እቲ ዝጽሕፎ ዘሎ ጥራይ ከሪኩም ዝኸላኒ እጂ ጳጳ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ትደሊ እንተኮይንካ ክርስቶስ መስዋዕቲ ገንሸል ኮይኑ ዝሞተ ዳኣምበር ንዓይ ክቐትሉኑ ስለ ዝመፁ ኣጥፍዎም እናበለ ዝኣዘዘ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ንክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ወይ እውን ክርስቲያን እየ ተኸታሊ ናይ ክርስቶስ እየ ዝብል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጎነፅ ክገብር ኣይክእልኒ ሕማቕ ክገብር ኣይክእልኒ ዝገብርዎ ዘሎ ይፈልጡ ናይ ምሕረት ግበረሎም ዝብል ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ በዓልኻ ኣብ ዓድማትካ ኸይድካ እናደብደብካ ደም ኣቢትካ እናሃለወካ ከሎ ቅዱስ መፅሓፍን ጥቕስታትን ክትጥቀም ሸፈጥን ስርቅን ምዃኑ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ኣሜሪካዊ ብምዃኑ ይንበረብ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ እቶም ኣሜሪካውያን ኣይፈትዋን እዮም ጀነራሊ ግን እሱ ኣሜሪካዊ ኣሜሪካ ድማ ቤዝ ኣለዎም ካቶሊካ ቤዝ ኣለዎም ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ድማ ሓያል ቤዝ ኣለዎም ሰሙን ስለዚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን እውን ፀገም ኣለዎም ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ግን ካቶሊክ እዩ ስለዚ there is also this dynamics about a little bit of mixed up ይብልዎ ተሓዋወሰ ፀገማት እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ዝዛረብዋ ድሕሪኡ ድማ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታ ምስ ናይ ፋሲካ ሓዊሱ ዝገበሮ ከሪአኩም እየ of Christian nationalism and the American right. He is the co-host of the Straight White American and for War. He joins me now. In Trump's orbit have only ever picked up the Old Testament. It's almost like at times they want nothing to do with the teachings of Christ. ሕቶና ታገዳሲ እንታይ ትብለላ ስለምንታዮም እዞም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ክርስቲያንን ናይ ኣምላኽን ዝመስሉ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ጥቕስታት ጥራይ ዝጥቀሙ ሓድሽ ኪዳን ግን ክርስቶስ መፅኡ ናይ ክርስቶስ ስብከት ናይ ዝኾነ ይኹን ክጥቀሙ ዘይመርፁ ስለምንታይ ኢላቶ ምክንያቱ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ክርስቲያን ማለት እዩ ክልተ ዓይነት መጽሓፍቲ እዮም ዘለዉ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳን መብዛሕቲ ግዜ ክርስቶስ ዝሰበኾ ናይ ፍቕሪ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን ብዙሕ ኣሎ ናይ ኩናት ናይ መጥፋእ እውን ኣሎ ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ዓመፅ ዝደሊ ናብቲ ብሉይ ኪዳን ይዝፅጋዕ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዓመፅ ዝኸውን ጥቕስታት ኣይትስኒኻ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክኾን ከሎ ክርስቶስ ግን መብዛሕቲ ግዜ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ጥቕስታት ናቱ ዝበዝሑ ናይ ፍቕሪ ናይ ምሕረት እዮም ስለዚ ምሕረት ዝደሊ ሰብ ናይ ክርስቶስ ጥቕስታት ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ካብቶም 27 መፅሓፍቲ ክጥቀም ይኽእል እዩ ንኩናት ዝትደሊ እንድሕር ኮንካ ጥቕሲ ግን ፐርፌክት ዝኾነ ጥቕሲ ካብ ብሉይ ኪዳን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ እንታይ ይብልዎ ኣለዎ ስምዖ ኣብዚ It does seem that way, and I even want to push back on that a little bit. It's not even just the Old Testament or the Hebrew Bible. What they pick up on are specifically the war passages. What they do is pick and choose passages in which bloodlust and a lack of empathy and mercilessness are seen as virtues, and they hold these up as the way forward, not only for the Christian faith, but for our nation. This is emblematized in Pete Hegseth. He is somebody who seems interested in Christianity as much as he's interested in violence. He talks about لك انت بلالو ጥቕስታት ደይመ ደይሉ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መሪጹ ንጎነፅን ንጥፍኣትን ንሓደጋን ንሞትን ዘቃልዑ ጥቕስታት ዝያዳ ዝመርጽ ይብላሉ ስለዚ ንሱ ናይ ሞትን ናይ ዕግርግርን ድሌት ስለ ዘለዎ ሕማቅ ክገብር ስለ ዘሎ ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ይጥቀመሉ ኣሎ ንዑታት ዝጠቕሱ ጥቕስታት ናተጠቀመ ድማ ንዑ ከጋደድ ኢና ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሰብ እዚ እዩ It does. They take anonymous sources from disgruntled former employees, and then they try to slash and burn people and ruin their reputations. Not going to work with me, because we're changing the Defense Department, putting the Pentagon back in the hands of warfighters, and anonymous smears from disgruntled former employees on old news doesn't matter. So I'm happy to be here at the Easter egg roll with my dad and my kids, because this is what we're doing it for. These kids right here. This is why we're fighting the fake. እዚኦም ደቂ መስለኒ እዚ ንኢራን ንድብድቦ ዘለና ነዞም ደቂ ኢና ንገብረሎም ዘለና ይዝብል ዘሎ ሚን ሃው ኢቪል ካን ዩ ቢ ኣብ ኢራን ከትካ ህፃናትን ህዝብን ዝጥቀመሉ ትሕቲ ቅርፅና ዓነኻ ኸላ ኢራን I don't care እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለዎም ኢራን በት ኢራን እዮም ሃገሮም እዩ ኢራናውያን ነብሶም ተደይደልዮም ነብሶም ባዕሎም ክፈትሑሎም ሽግሮም ባዕሎም ክፈትሑሎም ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ተደይፈቲና ዓና ይዝምልከት ዓኻ ሓላፍነት ዝሃበካ የለን ፖሊስ ኣይኮንካ ወይ ኣምላኽ ኣይኮንካ ናይ ካልኦት ሃገራት ሽግር ክትፈትሕ ስለዚ ናብ ኢራን ከትካ ፕሬዚደንት ናትካ ድማ ከይሓፈረ ነዳዲ ናቶም ክንሰርቆ ኢና ኢሉ እናፀሓፈ ከሎ
نزيوم قلعيلنا أنا سلام نخرج بينا نواجه زلنا الكان نفسخ حسيخة بقدم يوم بقدم ذيك خام حساب كنتاي بعد على جزية البوليتيكا زبالة أنا بزيز أسلعني نايقدنا يكون البوليتيكا الناس اللي زخون كاكت حسوت جدد كم زياتهم دارقين كاكت نقدس مسعف المسارح كينات تكملوا نهايمانوتات مسارح كينات تكملوا نهز أنات بروباغندا من بروباغندا خان أجندنا بروباغندا خان نمدلال تتكملوا سلزيز يوم دوكيوم نعتاتهم إن لنا زكينات تقبر زلنا يبلالو How is that إيراناويان بخمية من زوم قلعزيهم سقم زخون له تعقب ريونا بيرانز بس ندارك سرقو كاماها سلزي انتاين مالتيو كل زنريو زلنا كسع كندي دراما زخوني هيوات كم زخونن نسب زدما ناي بحكي كبيت زخونة تعطيما كم زلون كابت تعطينا مصادمة بتدقاقامي ناب حسوتن ناب كالن يزغي زلو دونالد ترامب أنا بزي أخذ كبت صوت تخليهم قال لهم سمعوا بزي. President Trump has reiterated his ultimatum. He writes here literally just minutes ago, remember when I gave Iran 10 days to make a deal or open up the Hormuz Strait? Time is running out, 48 hours. نزيا نمودة تمتنقعتنا دونالد ترامب توهيبا زلايا. طيب لا لسكي تذكروا دونالد ترامب إيران عصرت معالتي هيبا يومكم زنبركو ويل تعصرت معالتي نخودع 48 ساعات تعرفوها زلو سلازي انتاي له شو 48 ساعات تعرفوهم زلو نتوش متحرموز نكخفتوهم. So the time is running out 48 hours before all hell will rain down on them. سلازي انتاي بلا لسمعون 48 ساعات لكم نتوش متحرموز كتكفتوهم. انت داي غيركم مو قهر نفسات قبل عليهم كم زفسس قبريه يزبلهم زلو. هدتك علاتي يا ريد سعاد زلو. 48 hours before all hell will rain down on them يلو كل طفعات قبل عليهم كورد يلو قصلي اللي انتهي له glory be to God قبل الإيران كل عين طفعات كورد يكمل تانيو مسجانا أملاخ يخون يبلالو كبرنا أملاخ يخون انتهي تبلون نزيم كمية كبرنا أملاخ يخون كتبلن بحاوك تقبسومية كتفومية كتبلنا بحانت سنتنس كمية يخون الكا ناي بحق هايمانوت زي باللسب نتا هايمانوت نبوليتيكا خطك عمر لخلو خمزيز دكا مغنياتو كبرنا أملاخ زبل حما عاي منن يابل العالو these two things بحادي كودوني موخا نزاد زعفا معاسيسكي بناي فرنج مالتيو نافاسيكا زوقح ليتي نافاسيكا زوقح ليتي نزي صحف زاوتي نافاسيكا نكروستوس من سب كروستوس ناي محرت منت حاتياتنا ينفسو حليفي بينا نبل سلازي ننفسو زغط زنبر ناي حسوت كسي بناي حسوت أكايدا بكل من قدي بزي قبون يغط لونير نموت فريدو قتيلو كاموت تنسي مالك نزي تبع له أبزل لها جزية نخالو تفعت كتمس مو كبرنا أملاح كاكتبل ناي بحكي ولا أمريكاوي رياكس قبر زلو شوك يخوينو كم يجي يزنا جراسة بحدا بوتاكات ناي فاسيكاس سب محرتي زقبر ويون انت واحد كوينات مغصال كذا ترفكات غير دما بتقنيات ناي فاسيكا ناي ملقت ناي متحددا قال مليخات تنقر وحجنا بنت قنيات ناي فاسيكا انت خوين تاكبل نيرو ناي محرت حقرينا نحنا ناي كروسوس عبد سلوزخونا املاخنا دما نوتوم زبدلو محرز زب سلوزخونه محرت كنقبر دلونت علينا قن ايران ون حدقات كتقبر تثبيت نقبر قال خاتم الفاسيكا يلكا زيوم سبازياتهم قد انازلو سبات يكون إذا حجيك إذا أبزك كريكم صنعكو ناب كبيت كريستيان وتيو بدأكو غيرو كفكر صنعيو أبيت كريستيان وي سيرفيس نايت تشرش نيرو كاونا وتخليو تري وزلهم باي ذا واي أبتز خصو وزنبرو نتوم وتهدرات أمريكا نا كاثوليك سيرفيس كي تقبروا يلو عزيزوهم كم زلهم زنبرو it's just crazy لذي أمريكا جنا بعدهم كم دليتهم أنا تراي we're just reporting what is going on around the world ساكن داي أبت هايمانوتات حبيهم شجر كفطري فتنو خمسة لويز نقر and this is أدوميو they can do whatever they want and generally هاد هذا اللي كتقبر مثلا لك and at the same time they're supporting who نمان كيدقف له من يتدقف زلوا أبز قد دايز إن هذه الكلمة إسرائيل مش تدقف زلوا إسرائيل كانت تقبر الله بس seen in Beirut early on Saturday. Locals reported at least 7 Israeli strikes in a neighborhood of the Lebanese capital seen as a stronghold of the Iranian-backed Hezbollah militia. Israel has repeatedly called on the population here to leave the area. More destruction further south. Look at this. What kind of destruction is this? And what now إذا إسرائيل تقبر زلا مجمرة يكونن زي نورمالي ننزلنا قزا
قضا انت يمثل لك كيتكم انترنت قضا before and after لكم رأيوا كسكعوا تغليهم there's plenty of videos عليكم أبو إذا تجبر نزلا حد أبال بايتون أمريكا زبلها خاص معكم ساكن دي ناي مراد فيش الناقات يموهم كم زلوا زوم زبي أبزي اسمه لهج. Want peace. Iran wants to kill every Israeli. They want to clear out Israel from the river to the sea. They want to have death to Israel, death to America. What does Israel Nobody want? else chants that. What does Israel want? They want peace. They want peace. Israel wants peace. Why is it attacking every one of its neighbors? Where are the rockets coming from? The rockets are coming from the Houthis. There's been attacks from Hezbollah. زين أمريكا كونغرسمان مالن شوتسمان يزبحال زلو إسرائيل سلامية تدلي إيران قد نخلو إسرائيل كت قتلو نخلو أيهودا كت قتلو نخلو إسرائيل كت عني تدلي زلا إيراني بلالو إسرائيل كذا أنت تدلي زلو إسرائيل سلامية تدلي بلالو أحفروني مكو حفرت زبحال يلا من دي نزو كينات زجميرو إيران دي جميراتو قد ميوز نبرا كينات من دي جميرو من دي دورر دلو كيدو من دي عدز التفزلو من دي بميت نفر تقيدز دبدب زلو و كتحسوا على هاكو قربا جباب له إيران دستو إسرائيل دستو أمريكا يبلغ قانون بافو بتكبر حماس قبر زلو ليتم على النزو كينات من جميرو بنايمن سراح نيغوسيشن سنات قبر زررب أبصبغ درجة بتصيح خلو دونالد ترامب لما تزبالت ديل كركبنا خاله خلو نيكولار كنقط فن خلينا دليتكم كن خلنا مالنا خلينا إلهم حراي لهم مخلو عمان بجاهم نزو كينات يتجمروا ونابلهم كله إسرائيل كينات جميرة سلازي حفرون يوم بوليتيكيا زياتهم يجي قمت لهم نا أملاخ لوخاتنا خايب لخابالت أنا داس واي كون نزنا أملاخنا زياتهم حدا أملاخنا من لخ كوين دلنا خوين يسمعنا يعني زيوم أملاخن تنه هنا أملاخن حدا يجي لك أمنا يكلنا يعني منياتو زياتهم نا يربحوا أملاخ يزلوا تمالون كون أفريقيا خجزوا خلوا أملاخنا بليه مزيو أملاخنا توم نتناتهم أجندة وشتهم زل كفا زتك برلنا أملاخنا نعمن زبليه مزيو نحنا نفلت أملاخ محرز جبر أملاخ حجة جبر أملاخ قلينا نفلت أبزياتهم قلت أملاخناتهم نكالو تقرات نخدم سز زكاة عيناتيو نخالو تقرات كدم سز كلا هذا ما حيلك بكا عملن دولة ترامب تايلكم سألوت جبروا لزلوا حيل نكبو نتاب إيران جبروا زلوا كينات نكقصل حيل نكبو تبعت نكبو نكحات نكبو يوم تسألوا لزلوا كويلنا سلازي التين ريوز لنا كنتات نخلو نقرات داق مجمد ناخد جبروا لزجاج كنتاتيو بحكي مالت أتزع حفر كان تايس قبله إيرانسي بحماق هيمانوتاويان ما راح تتمرح حقريها سيريسلي ماني بحماق هيمانوتاوي مرار حزب الراح زلو إيرانكو بدليتهم قبل بوم تايلو ما ينفلتنا تكباراتهم كنا بكال هاجر كده بعنوة فتري له إيران نحوتي بالحوت انتا جرمه حوتها بعدهم يمزلوا إيران تحجزاتهم تحجزوا بعدهم يمزلوا سبب عدو ولا بزحمة سرعات كما حضرت أجمع بلينا انت نتي سرعات تتمنقس تديدلي وبحلق غيره أب أمريكا خين كوير عند إنجليز كين كت غيروا له ذهب كسلطان يلا تدلي خا بعد دقة غير تدلي خا أبعد دقة زل خا يكبر بحر نابنت وش مت حرمز إيران عتيهم ما يفلتونهم بلومي موت سلز مصطم أبي وتم تفاعل سلز مصطم يمدعت وزلهم برعتيهم ما يفلتونهم بابيل من دم نابنت أو كاب غير بحر له يرترعت يعطيت فلتنا جبتعت يعطيت فلتنا يمن عتيهم ما يفلتونهم شجر مسمى راي أما رأس سلسليهم زقبروه زلوا لذي again those things are always زعجي إسرائيل سلام يعتدلي سلام ترى يعتدلي تنقر بابتهم حماق زدلي بلالو سلام زدلي خمسة يقبر كم زعينات أنوات أبي يمانو ترجعونا كله أيفترني سيزبز نبرولز نبربوتاي زي ليبانوس نتمرد دوباو كفالنا ليبانوس يوصدوا له سلزخانو نتزوصدوا زلوا زت أبوهم حيلنا خيرهم موز قبروا زلوي تزبي تسفاوريتو كابزي نخد أفز قبروا زلوي this is رابع ميديا زم صوزل ميديا حبريتا سلزخانو مرا independent media كابز قدر دسلي زل كابز قدر زجنتي mainstream media كم صوز خل زلوا سلطاتنا نرزلنا نزياتهم دم أمريكا خينهم defend every one of its neighbors. Where are the rockets coming from? The rockets are coming from the Houthis. There's been attacks from Hezbollah. There was an attack from Hamas. Hamas attacked Israel October 7th, 2023. I don't know what else to say. I don't know what to say to you because there's a long history of occupation, Congressman, of militarism, of expansionism from Israel. And you well know that unless you choose to ignore it. They are a growing nation for sure. But you know what? The United States is a growing nation. Expansionist nation. Is that okay in today's world?
كم تريوا لهم كم زيوم جيرهم بعلم إسرائيل دقفت جيرهم في بوليتيكا أمريكا يتوهم سلزي إن أمريكا رب حد ما يقالوا سلام تي بلان كم زي جيركات توهم في بوليتيكا and then they fight for you كسام مودة تنفاسهم يقالوا سل كمالتيو and whether سبي فتوى دي أي فتوى نزع عينة بوليتيكا نعاقز ملكت كوينو إسرائيل كابن أمريكا إسرائيل زيادة يقالوا سو إسرائيل دما كم زجيرهم كل عينة قبلنا قبرت كلا انتهي بلا لجي تسفح في حجر انديا ناب غزة تسفح في حلا ناب ويست بانك تسفح في حلا ناب ليبانوس تسفح في حلا انتهي الوالسك growing nation تعبز الحجر تسفح في نخيب لكوي it's a growing nation تي justification ناتو تي مكل خال ناتو دما سلامتا إسرائيل كم تكبر الله by the way أب إسرائيل نزو كينات زبزو سبي قامل ليو أبزي مع سبي تقامت هذا سمع زلوا كم زي كلهم قبت تجير كما يتوصلهم إسرائيل أب إسرائيل ونالله سبنا زين نتنياهو زكبر زلوا زي قبله حزب الله أنت أرزق على زلوا حزب الله so we have to be also عندنا نتكفالتون كن كلا لنا كل إسرائيلاوي أنصار كل إسرائيلاوي أبغون دونالد ترامب زيجتري وده لهم سلام وسلف زكبر زلوا أنصار تكويناتي. There have been big gatherings at malls on beaches throughout the day. The police continuing to clear the square at the moment. Less confrontational, less violence than we've seen. لازم نتوم قاعدين نعتن قالن يعني سلام وسلف نفعفح يبلو وصلوا زلهم بتدقاقامي قصالي قد ما يقبر له ما بإسرائيل وسلزي حدا زي نقول إسرائيلاوي بحدا أبحنت نجار كينتوه ولا قعبد قف نتلوه نتنياهو زقبر زلوا أبتزبي أبتبو مزنعتاز قبر بزو حزبي نتنياهو كف سلطان كوردو بزو هم تعرض زلوا هذا الديكتاتور مخانوتي نتنياهو زبال كل زو حساب قبل إسرائيل زقبر زلوا كل زو سقايات زقاتم زلوا بسنكو مخانم سكاف سلطان نخيورد نسون كي حتت حتاتنا نخيقاتم وزقبر زلوا مخانم بر كل إسرائيلاوي نزك زقبر زلوا عنواتنا نتنياهو يدقفوا يمكن بلا عين خلينا many Israelis أبزده قد يتريو بعد ديفيد سميث بحالو كاي هداوينه نتنياهو حدا كابتو ما بعلمنا قدامت كابيتلر فليخ آخر زيكل نعنواتنا عالمنا تسبق زلنا بلو نقهم مشتن نتي مسفح فحنا يتيوناوات حساسبا كسبرا له كتفال له زبلو أي هداوينه نكو زاده هداوينه له أتريرم زك عمو زلو نزنا مسفح فحنا نتنياهون كم دما مقابري أمريكا خوينا تخونو زلا كل زك عمو بزحتي كلها تما يهوديان نزنا أمريكا نزنا نتنياهو كمون بعد بنغافير زقبرو زلو عبدان زملو تفقات سبكو زلو يدقفو مالت يكون ساعات كوموي that's why دما أتي to some extent نخلو generalize غير كمزراب هذا غنيا كون زغل بحفشة جن أبتزد اللي بوتا زلو كم زياتهم زعمسلو بوليتيكينياتات نتبوتاتي تقوصاتيرو مسلو زلو زبل كان تبلكاز قبر كان تقبركا زقبر نقر يلن نابنة زهجي إذا منيستر مكلخان أمريكا تاريخايو أفلبو تاتلو نا إسرائيل نتي تايمز بلو نتنا أرمان إسرائيل تاتو كم تاتو غيرو تسائلوا له لابلبو سئلوا والله لذي كده عمل دزخفتني يرم راهوان يركم محتمنا إسرائيلوين غيرهم له لذي مولو نا إسرائيلوين مقابري هايزي سالساي تمبل ثيرد تمبل كجبر على يلو دسبخي لذي كاب حدا تيفي هوست ناب منيستر مكلخان أمريكا الجرما منيستر ناكوينات أمريكا زقبر وإسرائيلين تي نايجو ناي أيهود لوبي جروب بزقبرو دفيت يونسو بسلطان كما تسكيلون بر بقعت هاللي ويكونن اتزحزن كفال بخمسه منقدي زي بقع كنسو ناب تسلطان متيو نتوم بقعت جنرالات نقهم مشيتن يترزالو بمباليوم امنا قبل عليز قبرو زلو كسي اي مودا تزرباناتي ابزيا بتي اب امريكان قبل عليز زلو حدا عبي وتدراو مكنن زبلو بزعبو باغير خدي a little bit and comment more on the retirement of General George and I'd like to do that because General George as the Chief of Staff of the Air Force is well loved by soldiers across the board. He's created a culture that's very good within the U.S. Army, but he's not the only one that was reported in that statement by the New York Times when overseas the chaplains. When you have those three individuals, it tells me more of what's going on. There's all kinds of conclusions on why George was fired, but when you talk about all three of them together,
it's much more damaging, and there's a whole lot more to this story. They were standing up for something. I don't know what the issue was, but when you hear Secretary Hegseth say that soldiers are fighting for Jesus, which is what he said in a speech the other day, that just chills me to the bone, especially when you have soldiers and all military personnel who are of other faiths, and it's on Passover weekend. All kinds of እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብሓፈሻ ብዛዕባ ሓደ ጀነራል ምስጓጉ ጥራይ ኮና ንዛረብ ዘለና ኣዝዮም ብዙሓት ጀነራላት ኣዝዮም ዓበይቲ መኮንናት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግልጽ ዝኾነ ምኽንያት ደይመሃብ ብዙሓት ተሰጊጎም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ሪጂም ቼንጅ ኣብ ኢራን ክገብሩ ዝሓሰቡ ከይተረደሙ ኣሜሪካን ሪጂም ቼንጅ ገይሮም ዘለዉ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ወታደራውያን ጀነራላት ናይ ሙሉእ ዓመት ክሪየር ዘለዎም ብሓደ ኣብ ቲቪ ሆስት ኣብ ቲቪ ሾው ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ክስጓጉ ከለዉ ናይ ብሓቂ ገለ ነገር ስለ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተኸወለና ንሱ ክሳብ ዝወፅእ ግን ብትዕግስቲ ክንፀንሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ ኣሜሪካ በዓላ ትገብሮ ዘላ ሓደጋ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ካልእ ኩሉ እናተኸታተልና ኣብ እዋኑ ሸር ክንገብረልኩም ኢና ናይ ሎም ሃሪስ ኣብ ዝኾኑ ወዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኢቶኹምን ሓሳብኩም ግረፍ እናበልና ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዛዕባ ሃገራት ዓረብ ዝምልከት ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ናይ ክኸውን